Ni sambula, sai koyongo na wakaleleka ni nonda itukutuku. Amate mai saini ai endona sote ni viti. Wakareitaka o kanala mo sese tiko itonga, na Land Force Commander ni mate iwalu ni viti, ni ayado na wakadalaka oya eno noa. Kayo kanala tiko itonga, ni na senga ni kadiwaki ngona ya dana na sotia, me adaw ni sale wakareitaki oti, veiratona nona vuvale. Senga rabi tiko na kena vei wangangai, kena vei sele wakabuni wai, kana wakau mai na kena madala ni sanga rabi oti. Ena waraka na matei walu ni viti na yado mai ni angona na sotia, kana waka edoribua na veimbulu waka iwalu. Ia e vole kata ni wana undolu na dhorbo ke na ngonia lewa, era o sota yani na kemba maindalei na mbua, ena mataka ni kua mera lei taro sotia. Engan reviongo e dionan rau na sotia vo. Sando laba na AusAid Fiji, na isebu ni nona vale ni vola me lambasa, e vono levu. Kaya o Joanne Clark, na iwakeleselesi ni tambano oya, ni dola ni vali vola ongo, sana vukena kena kauya ni wakavoleka kina voliku, na nonra vukei o ira erambertu ni wakatola dakitaki. Sa waka yang ataka oti na AusAid, ene ambaki ongo e vitu vei mama na milioni na dola, ene venga rabi ni vei wakatora dakitaki. Kina gito, ena ngandreva na vali vola ni rugby unioni ena nonda bonua, na vei toko ni waka ilabo, me waka yang ataka binaga kina, na ilabo e ona nandrau na undolu na dola, e arawata ena ambaki sa oti. Sangandreva na vali vola na vei toko ni waka ilabo, me angaraba binaka na nona itubutuba, ene ambaki vo. Sa dawe keri na itukutuku ena nonda bonua, ni moa demanda.